E hika mā, e te whānau, nau mai, hara mai, hoki mai, ki tēnei kōrero whakāturanga pūoro reo, whakamutunga mo tēnei wāhanga karakia wero, te wāhanga o Ranginui, te wāhanga tuatahi. Te umuare ki tēnei me ngā mihi nui kia koutou katoa. Anei ngā kupu, hei whakamihi i a koutou kua tutuki pai i tēnei i ngā wawata, me ngā whainga o tēnei wero nō reira tēnā koutou katoa. Whānau, in conclusion of our wero, just a small clip to say thank you, congratulations first of all to everyone who took part in the challenge and building this. I think it's been a great journey, whānau. Well done for achieving your desired outcomes of this kaupapa. Nō reira ngā mihi nui, nāku nei te umuariki. Regardless of where you got to, we're all here now, and that's all that counts. Whether you did a lot or a little bit, ko te mea nui aha ko he iti, he paunamu, nō reira kei runga no atu koe, kua hikitea te wero e koe e hoa nō reira kei te mihi. Kei runga no atu koutou katoa, kua tutuki pai tēnei wero. Congratulations to all the whānau who have accomplished what they have accomplished, and the satisfaction is sweet. Ngā hua, kua whakapakari i tō reo, tō māramatanga me tō kaha, ki te tū, ki te kōrero. Hopefully some of the achievable outcomes you have enriched your reo, improved on some of the understanding of what you thought you knew before, and also helped with your confidence to stand in kōrero. He mihi mai oha. He mihi mai oha tēnei mo ngā āwhina, ngā kupu tautoko, me ngā rōpū korokoro tūi. Hey, for all gratitude here for all the participation, feedback, support throughout the challenge. Really appreciated whānau. And to those kai waiata and those whānau who allowed me to share, use their music to tautoko and their waiata to tautoko our kaupapa and some of the clips. I'm very grateful for that. Nō reira kei te mihi atu kia koutou katoa for sharing your taonga and your karakia with us. Te wāheke, the journey forward whānau, kia kaha tonu te whai i tēnei taonga o mātou mātua tipuna. Ara te reo rangatira. Keep up the good work, everyone. Wherever you've started or have arrested now, and have a little pause and a little re-energize the hinengaro, tinana, wairua, and your taha whānau. And go forward from here whānau. He whakakapinga, ka hoki rā hau ki te Māori o tā tātou waka. Rā, ko te reo me ona tikanga, ko te reo te Māori o te Māori, hei whakaoho ake i taku moi, e kokoko ia, e ara e. Hey, we give thanks for this opportunity to have journeyed together whānau, a journey learning the language and all its beauty. The language that is itself the life essence of our tipuna, and a taonga for us to take into the future. I have been awakened now. Nō reira whānau, anei ngā mihi nui kia koutou katoa. He waiata. Ka te rā e hara ahau e haere ki te kura, e hara ahau e ki te tamaiti pai. Ka te rā e hara ahau e haere ki te mahi, e hara ahau e ki te tangata pai.